Yes, I'm Mamma Beam Attention Ladies Chat Room. Eso ena ye way na when you so a wash say ye kase Attention Ladies Chat Room aye slogan ane ema. Mam dra me kase ema wo nyame abode mu ka achiri. Ema nyame abode mu ka achiri. Ah ye dwendwen ye ho ye suban ye wo ye fie mu. De ye ni mu kase. De ye ni ye nkunu no mo eka. De ya ne mpaso ni nyina ho nkomo. Ye twetwen ewa hanom sei na oba so na enamini ni twetwen komoi eye mami dowu africhi wo yensentreni na wosan so eye business woman na de yadru si eye fashion bi abronya ebe wanya wo lace bi wanya wo ntuma bi wo dwendwen style a wo pese wo pam ho a Attention Ladies Chat Room styles bi a yensa aka ye hwewo a ye nua bebe fataw ko na ko hwe bi na wakasa choose choice u choose choice ni wia na ade akọ na o sim stress apam e de ama yen ko hair styles ni bi mbra. Styles no efe pa enti bronya ide bomoden e prantuma ne lace bi entina fie na nkase sese abrabo ni ma yeden ukodwa ma so a kofo thank you eda so wo ho wo mu se mpanifo se emra ma ho kwan de so eda so wo ko pebi lace nso na opena woni ska wo kantamanto a false lace bebre ho wo so twedwa bi wate ma ewiase pressure emfa onipa yese one day born one day die. Yeah, to us so there na ladies health. Eso ena yedri. Ladies health ene ye ba be hwe aduaba ba ko a. Enuaba ne de do so pa. Na so ene ye be ka ba ko ho asem. Sa aduaba no se udi a na oye oba na ebia vaginal walls no ahojo kakra ama sebe odofo ene ukọ empamu a okacha o se ebia kane no ma me hia wo na ade na eche na nso se na se ahojo kakra ma wadwen emra so enuro de enuro ewo ho na nso hyene nso mame se enuro bia akwasi broni de ne nsa aye no ye woda ebe expire enti eduro bia so ebe expire na esa wo hyene nso se bibi ewom na bibi kuna ewom na efe ne preservative no ewo ensunsuan so bone eni ensunsuan so papa na se ho nso de utai de ne ma hwehwe ho anhwa na ma asemo na ewo ho na kwa akwaje se mo kra e de amount enti ehu behia se obekọ no natural way ene pe
avocado de ye ma ye ka ne paya no aha ne ho asem e na ye ba beken sa paya minimu dawo na anu ya e no bi ka che be na mse de bi so mebo awura ma kwa akohwe e na makohwehwe na mo se paya wo hoi wo yo oba na se udi a esiesie o vaginal walls no e ma ni gine brane e wo vitamin B no eboa e ma vaginal walls no obi hwa me o se de ni vaginal walls a sister ya kan kai unse wase ho no wo hu se biaye bi wo ho no ma wo do nsaka nyankopon de afa ho abo ho ban eno e na penetration ni room a etimi ma de na eden e chesa enti se wudi paya e bia na awo wo de na ya awo ana infection bi a wukonya aye ene nam so ama asie ho no ahojo kakra utai di paya eboa vitamin B na ewo mu no boa e ma walls no esan ejina benane na ade no asan chisa biem potassium enso ewom e na paya kro yanso ye oba na sawatenka ewo fam a utai edi paya e boosti libido na sawatenka no enti obi oni ni kunu wo ho beye mfie mani mudunie wa wunya menopause abaya so no kama ugina wo na so atenkan ya no ukunu kwa kan osiwe ya obre ena wiase adwendwen hu se nkola yibo mu homework na mi si ne ma wonua ha ho atenka no na ateko paya ne bo onye den enye nna woni season na edeba enti se season no eba na se paya ba no wayero hu adibi ene otimi bobi apesie wutwi makontosi mako a utimi hwehwa paya gum utimi so di paya saa enti paya ana se pe de ye kanu avocado no ena me kanfo e de amount se utai di na se wo yo ba eboa e ma asie ho etimeche enti ma mdura paya ye basa na no abomoden etwetwa bi adi esan se boa yen e ma no ya pomuden ensem e ma ni gina brand ye pa ne krakra de ayede e twato eduane no ayade asesei maya bebre na aba na wo mu enimu noa na sesei so de esan aba fontentan ti no ama ewiase aye kete same koto no enti wonimu noa ufa phone na se wokọ apps ahodo aba so awbo aduane bia wokondo bia no utimi eden etobi enti afuto ben na wode bema wo yo ba na wasisu na woni maduane no a afuto ben na ade bema safoi wo ba de enese wafa ho asi abonte na ma wo yo ba wo ma ye no aduane ma bebre so ahosiesie eka ho sanso so ana wonsa no so ebebo no no so ka ho na ma wo yo ba wudi mu asiesie so obefa ho asi abonte wo asiesie ina wan no eka ho so be siesie wo fie obu abefa ho asi abonte hyepan so ko di fie pa airtime wo ba ansa na bia bedu wo fie so bedu ba bisa wo twempra na be wo so hu se ese mhu aduane bi eye wo ba bi wo ha no ma anwa mo nkwa no nim ye minimo obi o se ade de bia mu ni stew ana na yere ye ma ne mani di ade nta no pe no betimi aye onye nkwa aduane mani ni da wo be di nkwa aduane se bia wo fa wo tuka no ma ko restaurant no ma ko to nkwa aduane di look at this enti wo ba de mesere minuano ma no mu ansa na obesu so be fu so de wo yo ba na fiti nkola asia ade bi edi fi ahyase o se wansua ya unhu ye da no matter what e bia benni do bia ansa na be ka so besua ya ba wo de hye wo fiti ahyase na fe wudi ni honom na be hu se wa master etu fiti mo frase na o ma me ensa ma me fro se besua de ye wo tete ne nchen na wo sua ye mami jene mami ntosi mami makwa mi we no hu se ye du ha se e bia we na kokọ na bia wo se wo chi ase enya se bia be hye ni nsuo twa obewe na hu nyanya da bi yana na no du chi ayi kakaduro ni jene ni mako pepere twi ya na de garlic ya wo no na wo ma na chi kama se na be ni nyina be wurawura mu no mpem na no wo tum say yes ni nyina wurawura mu kama nti wo ba wonsu aduane ye na se se already made na doso dodo indomie na doso ani ayi first na fe ni check ana fried rice na obi be say fried rice adoso eluko asusu bebre na cheko ne bata kura so maybe me ko biko idi wo baabi emu moja sei ko eduane na ya no ohu ahu enso se wunya bre na wotwetwe ne ma wanyi na egu ase na wo chia so what ase na bibia ko se amagi me ya advert am obi sa spices ya de nchene egu mu ni ade na wose se gu mu twa wonte hwe enti e ma no
munsu aduane noa eno na ma oba ye no edimu ma munsia aduane noa esan se aduane noa no wo yo oba na ho ofe mpamu ya de se den na mukase ho nyane fufuru no be ma na be ka se oh me peresa enya boso me na enum nsia kwa afinimu a ena ubehu se me peresa no na eno eye odofofro motivational quote ena na yede ma wo ene jumadie ye de yede sorry so krakra eye motivational message a yede ma wo oba a wo hweyen okuna wo hweyen se de obenya bia ka kire wo jire boyfriend a wo hweyen se de be obenya bia ka kire wo girlfriend na ma abrabo na amogbo no matimi akon ede akomanim. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Enti se bi abrabo na wo bono wo bo ekọ wanim na se unsa enya bibi mu kita na hu se we de wado ho a eno ne nche se wabo abrabo no awie entena fa akona nka se bi a me nyini ni nyina no na me pese me toka enti nyame amadom na matoti kwa me tena ho a so otimi pem ekọ wanim na success anase yedie na bi beka ho na watimi akoto range enti abrabo na ye bono kai hunu sese ebi eba wonsam a nyankopon de ma se de ebeboa ama afoforo mobrohunfo enwisia enyanka ene wo mu a wo mu kunu no mawu agya wo makunafo wo mo nsa etimi akabi bronya ena eba bibia wonsa ekitamu no woche ema ne so obi so na ebeyi agya wonsam yesi de onya keto obema wo no wono anso ena wonya kese ode bema ebi amiken na wo de banchi mankani ni bode ena wowo bronya yi obu ho wadi emoa ko nya bode a nanka wode bewo fufu na so de wode kwota bode ehwo ye ne den wada romatene wonsa na ebi enso obi bia so. Attention TV de munim se eni papa nko a ena yede ebremo enne metena ase enkoma ya twetwen ye migidi se wanya afutuo e de afri mu pa star nso so ena na wadwen ye owentwi se bronya ebe ubenya bia pam sha eno nso wanya star la wo bepam ahye bia na wo de ne de eye wapomode ho nsam ase ho no ena enkoyi nso ho se paya wo hoi se wudi a etimi boa ema ase ho a bia awo anase enamu yade bi nti amana hojo no etimi emoa na eno so echi kama ede mawo ene metena ase na mene ma midro a frichi mama law ena yatwetwe enkomoi oyoba bia onimdi ye pa entini samo oka ye migidi se wasua enyema bebre na ede afri mu mabo afo eso ma asne ama medi dwumadie ye ebedan musika famu eye Queen Varsity Foundation se bronya ena ebe boano na wontimi ema wo mu a wo mu ni bi no wo mu nso enya bibi ni na wo mu enya bibi efrafre no wa homatrofo yi so 054 8302985 into frena bibi bia opesa wo de boano na wode ekokom bia na wunya yanka wade bekonso ni baby a wo mo ewo omachi kwan ewo se wo koho into fra ma homa trufo yi a wo mo ebeba wo nchen no ma ba beje enema wo a wo pese wode ema enyanka ne ewisia ne ekunafo no. Natis Cosmetics and Boutique wo mo echira kwan ewo Ablekuma Agape Tarazo wo mo nchen ena wo kwa atade a wo behye ama wo hu say yes ukọ dwumadie soronko nase no obia ehwe wo no wo mo hope ena obenya bo wo matade enso so de wo hyewa unhia bi ba bia da he unhia bi se obi hye bi uzatade bo he da mu mienu miensa da bi wo mo ntade ne de entesa inti say body con dress so say lace dress tops trousers skinny trouser na titidi ekọ ye mandra puskere nke ekọ de dada ese asanbo o maye ne soronko kra okọ ho ani nyina wonsa ebetumi akabi sanso na perfume sahodo enku ahodo wedie yensre emfa ntu kwan bia na ukọ boutique wona ntade na ye ofe na so wantimi antobi enti ubetimi akobo mokwa baabi na so wedie ne de obo ne mokwa enye yi enti nipa ho a se wo wedie no kasa ede mawo na wo perfume nso enkoto perfume bia usa obi hu ano aso ne hena na ne nani masesa se wo perfume papa
wusa obi hu obetwere ne akas maame papa wo hu hwam opafimi woto wo honko ade a na se wutimi edi wani echemu e won Natis Boutique and Cosmetics aso ye frɛ wo mo so ahomatro faizo 0242 631620 enyuma koyi adaroma ena wo mo so masne sika fam e ma me de ene attention ladies chat room yi ebrewo me ametena asena wo ho donti meje bre na me de nkomotwetwe we nyina brewo me din ene Rahel Obapa Facebook eye Rahel Obapa enti kohonom sa na eko follow me Attention TV Facebook wo be like wo share video ni wi na wa share dia ma obi bia na disuade a wonya free mu no wono so enya bi YouTube o subscribe bia bibi bia ide beto ho bia no won sa beka bi na wa hwe wo hwe nso a na wa kai se wo be share e de amame say Attention ladies chat room na Emma nyame abodie mu ka achi ene yen enti mema monye gye yen so bye bye macra